Malikhethe igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Isitimela Samampondo baba mkhulu phakade. Amen. Yebo, kusuke nje kukhohliswana inkulu impi phakathi kwawo amakhono. Njengoba lichazile igumgedlela ukuthi inkolo yobuKristu lena ayiqali manje ukulwa nezinkolo zase-Afrika. Kusukela khona kwa-Israyeli ekufikeni kwawo ama-Romans. Baqala lapho and kwafa abantu abaningi kakhulu ngaleso sikhathi. Bebulawela yona indaba yale nkolo. Yilapho phela kwaze kwaphuma khona abantu abayinsinsi yokuzimilela khona kwa-Israyeli. Babaleke. Behla basabalala i-Afrika yonke. Abanye bagcinela khona lena phesheya kwezilwandle ko-America. Njengoba igumgedlela like lakhuluma ngaye uSir Aladdin okuyena osaye khona oyinzalo yabo abantu ababehambile baya e-America. Lapho kwagcina kukhona umholi wabo owayekhona okwakuthiwa nguBen Amin, owayesizukulwane sabantu bakwa-Israyeli abahamba ngalesiya sikhathi. Ngenhlahla sebaze babuya labo bantwana bakwa-Israyeli ababekade bephesheya, abaholwa uye phela uSir Aladdin. Bagcine bephumelelile ukungena khona kwa-Israyeli. Base bethola ingxenye yesifundazwe khona ukuba behlale khona. Kodwa uhulumeni wakhona wa-Israyeli wenqaba ukubalekelela ngenqalasizinda. Ngoba phela abantu bakwa-Israyeli bamnyama njengami nawe. Laba bantu abahlala khona kwa-Israyeli esibabiza ngamaSulumane akubona abantu bakhona. Ingakho uNkulunkulu lelalizwe lakwa-Israyeli eselibhubhisa nalo leli lasePalestine. Indawo yabantu abamnyama, indawo yethu. Njengoba liye lachaza igumgedlela ukuthi amaJuda phela yithi. Lezi zizwe zamaSulumane zifike kanjani khona lapha kwa-Israyeli? Lesi sizwe samaSulumane kuthiwa singaphansi kwenkosi okwakuthiwa nguBulin. uBulin uyena wabaletha laba bantu lapha kwa-Israyeli. Ngalesi sikhathi phela sebeshayiwe abantu abamnyama baxoshwa bonke emva kokuthi kade kusuke lesiya sidubedube saseJerusalema befuna ukubamba umsindisi. Lapho abagcine khona bebulele enye indoda okuyiyona ababecabanga ukuthi umsindisi ngenxa yokuthi iyona phela eyavolontiya yathi izomela isikhala sikamsindisi ithi iyona. Nakho phela sebeyithatha sebeyishushumbisa beyikhipha kuleli yathuna ngokushesha ukuze amaRoma angazabona ukuthi abulale umuntu orong. Lapho amaRoma agcine ethi sayobheka kulo yithuna leli awakufakwe khona le ndoda yayibuleweyo afica ingasekho. AmaJuda eseyithathile maqede aseyasabalala lapho phela ngoba ayisefunwa kakhulu ebulawa njengoba kwaze kwagcina kwafika yena uPaul, lo okuyena owagcina esezibiza ngaye inkosi yamakhosi, lona onguJesu Kristu. uYeshua wakwa-Israyeli wanyamalala, akubonakalanga ukuthi waphelelaphi. Olunye ulwazi luthi sengathi waphelela e-Ethiopia. Phela uNkulunkulu owumenzi wezulu nomhlaba uliqhawe, wayengeke avume indodana yakhe ukuba iyobulawa ibesichuse iphanyekwe phezulu esiphambanweni. Kodwa igumgedlela lichazile ukuthi isiphambano lesi siyinkolo yaseRoma eyaqhamuka ngaso isibonakaliso sakhe uConstantine, lo owabumba kabusha inkolo yobuKristu. Owabona ngesibonakaliso isiphambano emkhathini kwase kuezwa izwi elithi uphawu lakhe lokuthi uyonqoba athathe wonke umhlaba ungene ngaphansi kwakhe. Asihlanganisi lutho noNkulunkulu isiphambano. Njengoba lakuchaza igumgedlela ukuthi naye uJesus lona yilanga. Njengoba inkolo yakhona eRome ikhonza uNkulunkulu oyilanga, kuye kube khona-ke umuntu othile omela leli langa ozobizwa ngendodana yalo ilanga. Lesi sikhundla sasibuye sibanga umbango omkhulu ukuthi ubani ozohlala esihlalweni amele ilanga. Ingakho phela uCaesar Borgia, lo engingakhuluma ngawo ayisitabane, owagcina ebulale ngisho umfowabo efuna nalesi sikhundla sokuhlala esihlalweni lona okuthiwa isithombe sakhe phela uJesu.
kanye naye uTholimi lo engake ngakhuluma ngaye owayesiqhwaga naye ebulala abantu e-Egypt, okuyena owayehleli lesi sihlalo naye ezibiza ngaye uJesu. Naye uConstantine wahlala kuso lesi sihlalo waba uJesu, njengoba naye uPawuli wahlala kuso lesi sihlalo waba uJesu. No-Augustus lo waqanjwa ngenyanga August wahlala kulesi sihlalo waba nguye uJesu. No-Julius Caesar wahlala kulesi sihlalo waba nguye uJesu. Njengoba usuke ubona phela emva kwaso isithombe sakhe uJesu kuba khona ilanga okuyilona uNkulunkulu wabo. Yiko-ke lokho kuyimbangela enkulu yokuthi inkolo ye-Christianity ifuna ukuvimba zonke ezinye izinkolo ukuthi zichaze, ngenxa yokuthi ifuna ukufukamela lezi imfihlo zabo nemigubho yabo yokhisimusi, ama-Easter, o-Valentine no-Halloween abagujwa khona eRome, kanye nazo zonke izithombe eziyizithwalo zakhona eRome ezilethelana umcebo. Inhle yona le nkolo ngenxa yazo lezi zithwalo zezithombe zakhona, ngoba uyaye wathola amasentshana mbijana. Ngabe kuvela onke la maqiniso ukuze nathi sizokwazi ukuthi sithi ukuthola lobu buchwabalala. Kodwa singakhohliswa ukuthi inkolo kaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Njengoba kuwo wonke amasonto aye-Christianity sitholakala lesi sithombe sale ndodana ebethelwe ngezipikili kuso isiphambano sakhe phela uConstantine. Zonke lezi zigaba zoNkulunkulu indodana lena ebethelwe laphaya isiphambano mase kuba yilanga. Iziqu ezintathu zikaNkulunkulu wakhona phela eRome. Ayikho indodana kaNkulunkulu noma umsindisi owabethelwa esiphambanweni. Wayengeke uNkulunkulu avume ukuba indodana yakhe ibethelwe esiphambanweni ekubeni wamsindisa u-Eliya owayecashe emgedeni esaba ukubulawa ababelandela inkolo kaBhali. U-Easter phela lona ungaphansi kwayo inkolo ye-Christianity, amaKristu lawayefuna ukubulala u-Elisha, uNkulunkulu wamsindisa wamhambisa ngenqola yomlilo. Ebese kuthi evume-ke manje ukubethela indodana yakhe ngoba uNkulunkulu oyisiqhwaga. Siyobona kanjani ukuthi inkolo kaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba isibuyile nalo leliyatshe elaprofithwa uye phela uDaniel, nenkosi yaseBhabhiloni, elafike lashaya lahlakaza lesi sichuse. Siyobona ngokuthi ama-Afrika onke akhonze inkolo eyodwa. Yebo, umprofethi uCredo Mutwa wakubona lokhu ngoba wabona babembethe izingubo ezimhlophe begcwele umhlaba wonke. Waseprofitha ngokuthi abantu bayogcina bengama-Muslim umhlaba wonke ngendlela ayebona ngayo yalezi ngubo ezimhlophe. Kodwa sengathi sesiseduze leso sikhathi ngoba siyababona abantu abagqoka izingubo ezimhlophe banda emhlabeni jikelele. Kodwa futhi sesitholile konke amazwe ase-Afrika aseyibulele izizinda zale nkolo yobuKristu. Usasele wona amazwe ambalwa ase-South Africa laba phela abasuthi, ngenxa yokuthi akulula ukubona uNkulunkulu uma usuthi udle zonke izibiliboco zakho lezi ezanqatshwa uDaniel, izibiliboco zenkosi, o-Bacon and eggs, nama-Rachel, nalezi zinto esiziphophotha ngazo ebusweni phela nayo iruji lena egcotshwa emlonyeni ithakwe ngawo amafutha engulube. Ziningi izinto lisazokuvezela ngelinye ilanga ikumbedlela izinto okuthakwe ngazo ngamafutha engulube ozidlayo nozigcobayo ebusweni bakho. Ingakho ibandla lamaNazaretha lingathandi ukuthi abantu abangaphansi kwale nkolo yamaNazaretha ligcobe lezi zinto zokuziphophotha, ngoba usuke usufake amafutha engulube uwagcobe nasemlonyeni wakho. Ichepisi ebhalwe ukuthi Orbit inamafutha engulube ithathwe isikhumba sayo phela sibhalwe ngokuthi iLathi. Ama-chips, ama-Doritos, iruji egcotshwa emlonyeni, lokhu kufakwe ezinjisheni kona umuthi ongaphansi kohlelo lwezigaba. Izinwele ezixhunywayo zabantu abasuke benza iminikelo yabo bekhipha amabhadi befelwe nangamadoda. Aliguqe lapho igumgedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 omnesoka phakade. Amen.